Ewo aqua basronko eba too much GHS so nana ama obusua enemy day na sabre trading issues abeto dwano and mede ebesomo ewo ifide eso ebusua for make an sano arosem bi esi ewo seshi we also amate say asem na esi no meche Ghana ha ensema koso ba we kwa de eche kroi ebro adwin ene entiaseso asem we ya esino etimi bo man eyemuso kese pa na asem no ene se awofo oba tan ene ne kanchiman ne honkeni awon ware ne entima menka ne sa ne honkeni atese wo ma wo omoba 2-year-old omotimi ya shakula nim ase na miyenim eku akola no ede no ahye sebio menka ne se tiefimu na ebuja forte se enchiremu eka asem no kra po te se enu kra po ya asem foforo kra na enu no se no wo mu timi eku wo mu amoba enu no ahye tiefimu no se akola no on se fatati asifomu ana se te se on kahia na ne kwa no kra po mu hia na ebuja fo de ekoso wo omanyimu na he mami enko nchiremu no enchiremu ebusafo according to enchiremu na aba ewo ensem no so no eye Naomi Ofori ono ene 20-year-old lady now to so ne kanchema kwesi amwa ono so 34 year womodi eye boni we na asemisi ewo seshi we also no kofododo na awomo sorry anopa na say boni no esi ye no womodo masoro omoko maso na say obi ya sute obi ye dede say we hu say akola edatiefi emu awo no enate se wote alert man ko fodo na so epin be wa so mbere se anokwasem di worker na pepepe anokwa so mo be ho no mo se akola no edatiefi mu na ansoa ene omu ba ko eto nkra ede free assemblyman na owo kro no se wono so fa ni emere bi na de obi a oto kro no so no eduma ode afato no so se wo yes mo ku akola no da beto tiefi ma te se wo kata ne ti on be so bia be hu no wono so fa ni emere bi na assemblyman no so ehu ye no ene obo modin ekoyi ya police for so atutira te se wo mo ye hwehwemu tutu ngofa no hye eye nipa na akola na yede na to tiefi no mo yi ni pie hwehwe ne nim ye no mu se dabi ne maame ene Naomi Ofori ene ebiemu so no akwesi ewua no ono na ye akola no papa akwesi amua mfa chemi na womo efre Naomi eba police station womo toto na no akasa de to dwa se oh asemwe die sie okase woni mu bia na eye ntronga na eba no wa yira be se 3 days ni a wo hwehwe no na wo cheni semu krapo de ma eye Ghana fo duro na abuafu oba na atese wo mo ne nya adwipo mo be so meti ase kra ede ama ne se abayo ni chirema nikru akwesi amua no de tunenim se wo mo ba 2-year-old no ekebe ya wo mo enton de wo fa de njisika fa to enemremu ye yesa de no enemremu ye slavery na wo mo to ne fa kan njisika no na eye oba ne se wo kwayo oba ta ni wontimi ebere so ntu wanye antum ama be ma no na no na 3 days na akwa ne ayero aya te se si ade wa be pie e wo se betie fi mu no na ntina abayo ne ade yi no ho efi mu se wono oni mensem no hwe na sa na o ka no kramporo se na o chete nsem no kramporo se wo kunu pa woni nete wonye wo kunu po na o ka chiba na muti bom na ma wo ba no wo de asem we atu anima one pedeso enti one sanye one for adu atu to won se dabi adwenboni abali trimte wo be yin se me report no ede man penifo se si ade ego so man se se nipa nyitima nipa ni yehhye emo obia ene yekunwe wa ha ene yeja we atoa wo hu so wo otu wa wo ba ene wa wo ba na wa wo no wentimi ahwe na te se wo afi de wo pe ato akora no nya nto no so da oni ma me mpele de ene wo beku na de tika ene nti wo nim se wo hia akora no e wo biase no adenti ene wo bi unika ene wo ba hie mu e wo pem na wo expect de nwia ene pie fi mana ebusuan for de ekono se mampeni ene aban wo mo nto mo na ensimu anye ntutu ye yie pa dia ene we ya wo akoja to toilet mu ene we ya wo akoja to gate mu ene we ya wo akoja to bola so ene we afa we yi ni se gba to ha ya yese
nipa kuku no koto pa sisi obi ku nipa kro wonso obenwa obetu odi no mo hwe ne dia ban penifo ni mo say the secretary started sa professor le ekunu obenwu na ati esi penifo emu na eduro mo so na e ka ma me shopa so me sorry no be kenya mo no ma ye bia fa because the way any esifa so esifa tia no ne se na ensem esifa e ko no si ye di ni etra o mo ni ya fa ye na enti from anka wasema ne be kunku no enche e be no ma odi so obi eku obi krapa enye wan wasem kim ehu hia pa na emema mo so mo memra mo so kakra won ye ready say obewa ene ye protective methods be bre wo ho won so emai already protection won't be used so emai kra na emma so erade mo fa nyansa entutu nyama ho emma ebre redu say ye nyansa betutu ye brabo ho wo your ban chese wo ofu obema ye chese ye yefo na obi afi baby abefa no oni onyinse wo bia ene me nyiske bi ba me reti na chon na enye me ba ne san excuses we bre no mo man mami bo aboso se wontimi enshakla no be fi unche a bo aboso ne che wo ba na bia ye bi amana ye asiwo mu ye enye de ekeka koi enye na ensem we de too much age de ni be de edre pa ye de ni be brere mu bi de eye case no se na political so ma wo mo ye mu hwehwem no na ebu masibra bi o beto abonten de ko so anka mu a wo mo be ba abonten wo mu hwehwem mu ekire no ye de be so mo e wo too much age so nenti pomodia na subscribe na ebi so no follow ye e wo ye Instagram page at too much gh_. na channel so wo so wa kwenya so be che wa dwen e de afa no na wo twa badin so a fato ye comment section on e fa ma ye se fe meeting de ana na ama owu so na me de besi anya me aduma da sene ye be san edi ye shapi makram the major prophet kum chacha on se me catch was say bomoden na hwe too much gh on se me kan ye nye ne bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asodin ti na adam wo hu nyame ye no mo nyam no won niam bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade cat won na bomoden na behwe too much gh behwe na subscribe bomoden o behwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura too much gh we boy what shout out to your fans and everybody who is watching too much gh.